Ayinanga vele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngithatha ngifaka i-PPE yami fast ngiyosebenza konje bathi the earliest bird catches what yako naloko isingisi phela mina ngisazi size ngisalele ngabafona lapha kwangena ikholera mdala tiye babavuka imaterial iphelile lana bopatra bafuna usebenza kanti guys why abazali bathanda ukusifonela ekseni kangaka ayikhona mina wami ngifuna bathi lento lena afuna ukukutshela yona uyoyenza ngabo 1 emini mari yokufonela ngo4 wasekuseni qabanga bafowethu orevana cedelele na shift na sengize ngicabanga ukuthi mangilala ngifaka ifoni yami ku silence sesiphathi mobile liyabhora khona kuyifaka ku silence nanomi ku silence iloko ithi vu ingena ku vibrate not silent and nako ku risk ukuthi ufake ifoni yakho ku silence engazwakali at all cause usesenoku receive call ebaleke kakhulu ikuphunde kanjalo uthi mawuvuke ekseni uzwe bathi uzibanibanyana ushonile mawuthi cloud check ama miss call lo muntu ukufonele ka3 and kube bophendulile call yakhe ngabe umsavile fast bese sesifikile lapha ezidini nayikhona bopatra bayavuka yonke yes ngo6 ekseni sebabhaka izidini ezingaka mara thina bomzansi for sure singalunga la yazi no last I had a conversation nomunye ubaba so wase Mozambique nayo unale company nokubhaka izidina so sekangiqoqela phela ukuthi hey abantu baka masipala department of labor bakile bafika lapha ecompany yakhe bambuza ukuthi yeba wena njengoba operator so ucasha abantu bangaphandle wayongacasha ama South African uthi wavele wathi hayi no abantu bomthetho mina bengingazi ukuthi abantu basemzansi bawufuna lo msebenzi mara mangabe bakhona nibaziyo ukuthi bafuna umsebenzi hayi ngicela sambeni mayiso balanda baqale bazosebenza hayi abantu bomthetho baqale babambelana bayeke kusho kona ukuthi abe bazifunela ikhole nje bafuna ukumthusezela kanti hayi well prepared lo baba wathi ngithi asambeni oreksasa ekuseni baziyo ukuthi bafuna umsebenzi ntshelani batsheleni ukuthi beze bazotloka waphela iviki lonke ingakafikanga no1 umzansi for sure uzotloka in the time labona ukuthi yazini labantu bomthetho mababuya lana bazomfakela ukushisa wathi yazini athi ngihambe ngile town emakhoneni lana vani kume khona abantu abafuna umsebenzi ngizithathela bona mathu washathatha abayi5 abagibeze evenini lapho batshelwa ukuthi madoda nginomsebenzi lapha ngifuna ukunicasha permanent uthi hayi 3 days beyiningi kakhulu zanke baphinde babuye emsebenzini mara bopatrol lokho bangene njalo bayasebenza by the way guys this company is owned by a black South African man if you are around Middelburg and ufuna izidina make sure ukuthi uya extension 4 emuva kwasemthombeni primary school I'm sure baya deliver na outside Middelburg izidina zabo zinhle blind by the way this is not a paid promo just nje kuyangijabulisa ukubona umuntu omnyama wasemzansi aphush ibhizinisi ekanje yazi ukuthi thina mosabantu sinale umqondo lo ukuthi hayi khona mina ngeke nguyenze lo msebenzi lo msebenzi lo nowenziwa abantu bokuchamuka hayi but umjidi uchenchile le narrative is narrative a correct way to use ayish mara kunandaba English akusinge ekhaya madoda mina ngilirebe fast bese sesiqedile vele ukulayisha izidina lapha ngathi yazi nathi ngijikela ne cash build fast cause bathi ze kushoti le ndlela niyazi ukuthi le ndlela yini mangabe ulazi ukuthi le ndlela yini uzolibona ke namuhla mina guys ngiyenzela ama vlog ngapha nginifundisana izinto niyabona naloki le ndlela yile concrete le nesona bayifaka ngaphezulu kwe-first error ngaphezulu komnyango makwakhiwa uyabona ukuthi namuhla ufunde something nenhloko enkulu ayisindi ithi gom cake ayifuni indoda ethi mayivuke ekseni idla ibreakfast ama-wheat bix nama-cornflakes mele udla isikhokho babora iphuthu la fast bese sengibhadala lapha enelanga bese selithoma ukuchisa ngathi yazini for sikhambe msinyazana ibethe sifike msinye eplasini nomdala bese sekaqalile lapha afona angacedi kanti nikuphi lana sebajame ngezidina abantu abadala baza kuqaka yona phela sihamba ngetruck lana and relation izidina ngeke simane sifike fast ngathi sihamba nge-GD6 nangaphaso yahamba ku-gravel road le gravel road phela yakhuhluze ngaziphule lezi khumbula phela ngelikilanga sizophelela izidina leni emaplazini sathi yazini athi sizothenga lapha eDoronkop fast sathi mase sifike endlini maba izidina zonke eziphukile ayabona leza bezishoda ngesamende shama ngeke izidina zimane eziphuke zipakekile kwamele ngijike fast ngiyole i-complain lucky enough kwaba abantu aba-understandako bali-replace le bundle leli beliphukile hlezi slash izidina ngale lori lena sihamba ku-gravel road akasizaphuka mara zala ngalela zangiqaya ukuthi bezikhiphana ngazo fast bese sesifikile lapha hayi no abopatra abaphushile musi kusasa lokho kusako nanoma i-roof ingakhwela phezulu yabona one thing about i-roof iyanyisa abafethu ayidura ithi gom cake ngitsheleni yabona kube bathe South Africa likho izulu 100% sure ngabe eziningi ngabe izindlu ezinganayo i-roof hayi phela iyadura lento le mosabopatra eplazini baphethe kamnandi babhizi basinekha ngomvilo amsho abapheki nokupheka amabalambile bangena ehlala nami kudala ngawugcine ngathi athi ngitobho i1 lapha nguzwe khe ngibuyisa amasotsha omzimba manje khohlwani baba mangeke nimiyenza next ngedrip mfana yabona le overall yakhe ukuthi uyipeshe kanjani khomboza communicating ushayine oversized t-shirt ayi namuhla usijayivelile mangicabanga ukuthi ubabambeka izonda kangakanani camera namuhla ngaphika mfana ngemshute wazi wajwayela ukuthi kulo muzi lo uyashudwa angifuni ukuthi umuntu mase sekashonile lapha makumele ngikhombisa abantwana bami izithombe zakamkhulu abo babone izithombe ezibashile kumele babone zamanje ama-video 4K mara bafethu yini ngabantu abadala mara baba muyazi ukuthi sispende emalini ukuthi simfakele le built-in stove yena azobeka izitulo ze-society so ezinye izinto abazali sesimane siyabayenzela nje angazi ukuthi wayisibayenzela cause abazisebenzisi nokuzisebenzisa umuntu une-built-in stove mara nangu usapheka ngaphandle guys remember ukuthi when you use the link and promo code on my bio you'll get free 50 rand voucher nama-spins ayi-25 it's simple just click the link to register and don't forget to use my promo code